Hadirin balami ke jing syakan tho bagi United Democratic Party kam syam la buram satya yoba bindu en lanong upade unoi lambala rembha jong party u General Secretary ke party u Dr. Jamino Mau tho la penpau bagi jing bam penyeng kertong ke UDP na East Shillong kadai bagi buram yoba bindu hinrai ulalai banya kunpat nanong krem. Pino nakaliang jong iba bindu lanong kikren Jepang ba bindu lanong mo ba bindu lanong ide baladon slam ke party bat ni kum ke party ru ni buram ha ye kum tau advisor jong ke party henre nakaliang ke jongi mlei bangi le ben i nang i ben i adu menta ke buram nakaliang jongi kum kinong elam jong ke party ru ibu i halor tambe henre mlei bangi omba na ye election ngiong ba kani ka seat ke jongpi kani ka East Shillong kamal pi la nokra te nakaliang jongi la presngau ha i ba ngimdan kata ka jing khanglan i ba inele naka constituency ba ju ele ki board ka baman chwa ke nangni na East Shillong te ka jing perkhan nakaliang jongga state election committee namar kani kamdei ka jing rai tang jongi president marway kani kamdei tang ka jing rai nakaliang jonga general secretary kini ketika cingrai jong ke election committee ke balai akan thuklut ki MLA ki MDC ki district president ki district secretary ki president bat ki secretary jong ki circle bapir te ke cingrai ke start hi nakaliang jong state election committee ila hapan ai no ya ke tiket pada Syaiba Lambor Malingyang nanti nongkrong constituency henry lalu pipet hadu mentaru belengi kan peniang nang ni na malki lan kra constituency namar ba gidang perkhat ba iba bendu ini pun nakane ki Shillong. Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela